Rade Marjanović pčelarstvom se bavi 30 godina i kako kaže sve što zna naučio je i uči i dalje od stručnih ljudi sa Poljoprivrednog fakulteta. Predsjednik je pčelarskog udruženja Omorika, jedan od najpoznatijih pčelara u zapadnoj Srbiji i šire. Trenutno ima 560 košnica na nekoliko lokacija. Ako ne znate bolesti pčela, onda ne možete da držite veliki broj pčela, da uzgajate pčele i na vreme mora sve, imaju sve svoje termine kad treba da se šta tretira protiv bolesti, onda kad treba da se pčele pripreme za bagrenovu pašu, za livasku, za suncokretovu i tako dalje. Rade je poznati kao proizvođač matica koje su najvažniji u pčelinjaku. Njihov uzgoj je čitava nauka, Marjanovići imaju oko 500 oplodnjaka za matice različitih vrsta. Kupci za matice su mahom veći pčelari iz cele zemlje. Morate imati maticu majku od koja je produktivna na med, koja je otporna na bolesti i tako dalje. Sve se gledaju neke odlike te matice od koje pravimo matice. Uglavnom ja uzimam sa Poljoprivrednog fakulteta maticu majku koja je proverena. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova po košnici je bilo do 7 kg bagremovog meda, livatskog nije imalo, a suncokretova paša je za prizemljavanje društava. Med iz našeg kraja izuzetno je tražen, naročito tarski koji se smatra organskim. Sada je Savez pčelarskih organizacija se pojavio sa otkupom meda i sa svojim cenama, tako da smo izašli na 6,3 za bagre. Tako i livada. Međutim, na Poljoprivrednom fakultetu su svrstali sve u cvetni med. Ne može sve da bude cvetni med. Livarski med naš je poseban i mi smo ove godine dobili neke novce od opštine i radimo na tome da zaštitimo geografsko poreklo toga meda i on će da dobije sigurno najmanje 10 evra cenu. Radov sin Danijel uz oca je zavolao pčelarstvo i od 2014. samostalno radi kao pčelar jer u svojoj ekonomskoj struci nije našao posao. Ima 250 košnica, a pored meda prodaju polen, propolis, rojeve i matice. Treba određeni broj godina da prođe, nije jednostavno, ali uči se uvek jednostavno. U tom poslu morate imati ljubav i veliku volju i upornost da bi uspjeli u tome. U sezoni koja traje nekih 6 mjeseci, da kažemo, nema praznika, crvenih slova i tako dalje, znači mora da se radi non stop. Znači i nedelje se rade, pošto imamo te termine za matice, ne idemo samo na med, nego radimo i rojeve i matice, imamo te termine koji moraju da se striktno ispoštuju, tako da po 12-13 sati u sezoni se radi. Sad je period zazemljavanja društava i somidne su jačine, tako da imaju dobru zalihu hrane i nadamo se da će izimiti dobro i da će iduća godina biti medonosna, će biti bolja od ove. Kada je dobra godina, od 250 košnica trebalo bi da se dobije oko 5 do 6 tona meda. Sve veće količine plasiraju se na evropsko tržište. 2018. smo prodali recimo konkretno Šveđanima, prošle ove godine manje ima meda i plasira se otprilike na teritoriji Srbije ovdje, znači kod nas, Bajina Bašta, Beograd i tako dalje, znači to je, nemaju neke količine, mada veće količine se plasiraju u Evropi jer naš med je jako tražen i dobar je, te analize se rade Nemci, tako da su rigorozne i da kažemo da je tražen naš med i nadamo se da će ga biti više u narednom periodu. Mada nam ne ide na ruku dosta što je se klima izmenila zadnjih godina i direktno znači zavisimo od vremena. Pčelar odradi sve što je do njega, ali kad te vreme ne ispoštuje, nažalost onda nema ništa, onda samo ima za trošku, bukvalno, to je poenta. Kao saradnik Poljoprivrednog fakulteta, Rade Marjanović posjetio je i Hilandar kako bi svojim znanjem pomogao manastirskom pčelinjaku.